нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар маҷмӯъ дар аксарияти давлатҳои ҷаҳон имрӯз барои ҳамчун муҳаррики пешбарандаи давлатҳои ҷаҳон арзёбӣ мегарданд ва ин нуктаро пешвои муаззами миллат дарк намуда бештар ба масъалаҳои иқтисодӣ бисёртар такя намуданд, аз ҷумла масъалаҳои рушди иқтисоди миллӣ, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, саноати кунонӣ бо суръат, он ҳадафҳои дигаре ки дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайян гардиданд, яъне баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноати кунонӣ бо суръат, ин масъалаҳои меҳварие буданд ки дар гирди онҳо пешвои муаззами миллат дастуру супоришҳо муайян карданд. ҳамзамон вобаста ба тамоилҳои иқтисоди ҷаҳон имрӯз аз ҷониби пешвои муаззами миллат масъалаҳои гузаштан ба иқтисоди сабз, яъне такмилу тақвият бахшидан ба иқтисоди сабз, зиёдтар ба гузаштан ба иқтисоди рақамӣ ки аз тамоилҳои иқтисоди ҷаҳонӣ бармеояд ва умуман тақвият бахшидан ба муносибатҳои иқтисодӣ бо давлатҳои ки дар ҳамгироиҳои иқтисодӣ имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчанд давлатҳо ҳамчун ҳамгиро яъне интегратсияҳо мавҷуд аст ва инчунин рушди муносибатҳои озодонаи иқтисодии кишвар бо давлатҳое ки бо мо ҳамчун шарики стратегӣ ва ҳамчун ҳамкории иқтисодӣ доранд муфассал арзёбӣ гардиданд. тавре маълум таи солҳои охир истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар таҳкимсозии рушди босуботи иқтисоди миллӣ тамоюли болоравӣ дошта моро ба як қатор муваффақиятҳо ноил гардонидааст. дар ин замина мехостам назари шуморо вобаста ба афзалиятҳои бахши иқтисоди миллӣ бифаҳмам. дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 2 маротиба зиёд гардида ба 130 миллиард сомон омада расид, ба зиёда 130 миллиард сомон омада расид. ҳамзамон даромадҳои буҷаи давлатӣ 119 маротиба зиёд гардиданд ки имрӯз аллакай бинем ба 42 миллиард сомонӣ, зиёда 42 миллиард сомонӣ омада расиданд. ҳамзамон афзоиштани хароҷотҳои буҷаи давлатӣ, зиёд гардидани ҳаҷми маҷмӯи тақозо ва арза, яъне аз ҷумла яке аз масъалаҳое ки бо зиёдшавии ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд гардидани даромадҳои пулии аҳолӣ, яъне бинед ки дар 5 соли охир аз соли 2017 то 2023 даромадҳои пулии аҳолӣ ба зиёда аз 110 миллиард сомонӣ омада расиданд ки инам яке аз нишондиҳандаҳои макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми маҷмӯи тақозо зиёд гардааст, яъне даромад ки зиёд шуд вобаста ба ин талаботҳои аҳолӣ, тамоми субъектҳо, агентҳои иқтисодӣ, яъне хоҷагӣ хонагӣ ва давлату корхонаҳо, ташкилотҳои шахсони ҳуқуқӣ зиёд мегарданд. яъне муносибатҳои иқтисодӣ, муомила, хариду фурӯш, истеъмолот зиёд мегардад. дар маҷмӯъ ин зиёд гардидани ҳаҷми маҷмӯи тақозоро нишон медиҳад. дар бораи ин вақте ки маҷмӯи тақозо зиёд гардид, яъне он молу маҳсулот ҳарҷо хизматрасониҳо ки дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ инъикос мегарданд, хариду фурӯши онҳо зиёд мегардад ва вобаста ба ҳамин имрӯз беҳуда барои рушди саноати кунонӣ бо суръат низ нуқтагузорӣ нашудааст, яъне дар ҳолати зиёд гардидани ҳаҷми маҷмӯи тақозо мо бояд тақозоро бо иқтидорҳои дохилӣ бештар хона гардид, аз давлатҳои беруна камтар намоем ва тавре ки мебинем агар мо нишондиҳандаҳои ҳаҷми зиёдшавии ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ки яке аз нишондиҳандаҳои асосии имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ аз рӯи зиёдшавии ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ давлатҳои ҷаҳонро боғозорӣ мекунанд барои рушди иқтисодӣ ва ин агар мо ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилиро бо солҳои 91 ё 2000 агар баррасӣ кунем, аз 7 миллиард сомонӣ буд ва имрӯз бинем ба 130 миллиард сомонӣ омада расидааст, яъне қариб наздики 100 баробар зиёд гардидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар даврони истиқлолият ин яке аз дастовардҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. аз паёми пешвои миллат бармеояд ки рушди босуботи иқтисодӣ ва баландбардоштани некуаҳволии мардум ҳадафи асосии давлат мебошад. кадом комёбиҳо дар ин самт боиси зикранд? имрӯз дар назарияи рушди сармояи инсонӣ асосан 4 критерияи асосӣ, яъне саломатӣ, маълумотнокӣ, дастрасӣ ба иттилоот,
سطح معرفت‌ناکی مردم از روی 4 کریتری و دیگر کریتری‌ها مثلا اصلا 4 کریتری اساسی که ایندکس رشد سرمایه انسانی معین می‌گردد و از همه مهمش یعنی سطح از روی شاخص جینی یعنی ایندکس جینی اگر معین گردونیم یعنی سطح اهالی که با درآمد زیاد و سطح اهالی که با درآمد میانه و کم بررسی کرده میشه. امروز دولت‌های جهان بیشتر کوشش کرده است که این سطح اهالی که درآمدش سطح میانه است در تناسب اهالی زیادتر گردد و یکی از هدف‌های امروز حکومت کشور نیز از روز اولی با برقرارشوی حکومت کنستیتوسیونی در جمهوری تاجیکستان یعنی رو به اقتصاد و تشکل اقتصاد ملی که در اینها زحمت‌های شبانه روزی پیشوی معظم ملت را قید کردن مهم است به همین چیز وابسته بود و این در استراتژی ملی رشد جمهوری اسلامی برای دوره تا سال 2030 انعکاس گردید و امروز ببینید که ما با اون زینه به زینه آماده رسیده شدیم. طوری که میدونیم یکی از نشان دهنده‌های معین کردن سطح زندگی حالی یکی از سطح کمبیزاتی به حساب میاد و ببینید که در دوران استقلال همین نشان دهنده از 83% با 21.5% آورده رسانده شد و همزمان زمینی پیمانشون پیشوی معظم ملت دستور دادن که در 10 سال بعد همین باید 10% یعنی در 7 سال آینده تا سال 2030 این باید با 10% پس کرده شود یعنی البته با 10.5-11% آماده میرسد که این یکی از عامل‌هایی است که در اکثریت دولت‌های جهان جای دارد و برطرف کردن این نشان دهندگان یکی از عامل‌های بلند برداشتن سطح زندگی اهالی است. دیگر مسئله‌ای که وابسته به سطح زندگی اهالی قید کنیم البته همساله طوری که میدونیم از جانب پیشوی معظم ملت مزد مهنتی کارمندان ساحه بودجتی مورد توجه خاصه قرار دارند و مخصوصا امسال ببینید که الکی به 40% بلند برداشته شد و دیگر ما اگر در مجموع سبد استعمالی اهالی را اگر تحلیل کرده بریم فقط یک مزد مهنت نشان دهنده رشد زندگی شده نمیتونه و دیگر نشان دهنده از جمله شرایط خوبی تندرستی یعنی تامین مواسسه تندرستی که ببینید چقدر مواسسه تندرستی در زمان استقلال زیاد شد و دسترسی با نقطه های طبی و دیگر همه اینا از بهبود بخشیدن سطح زندگی اهالی. دیگر این مسئله تامین کمیونیکاسیون یعنی علاقه تامین نقلیات خوب کردن راه‌ها و واسطه‌های علاقه دیگر همه این در مجموع اون سبدها اون پاکت‌هایی که برای جمعیت ضرور هستند